Hello guys, welcome to the video. I'm Hidayat. So dalam video kali ini saya nak sharekan kepada you guys app yang saya telah bina. And saya rasa sebelum ni, dalam video sebelum ni saya pernah tunjuk ada dua apps yang saya dah develop. Satu app yang pasal electronic medical record, and then app yang kedua adalah trading bot. So hari ni saya nak tunjuk apa progress tentang app trading bot saya. Untuk trading bot apps ni saya guna dua apps lah basically untuk vibe coding. Alright, kita sekarang nowadays a lot of developer dia dah tak program secara manual. Most of the time dia orang guna vibe coding. Sekarang ni there's a high competition out there untuk software, sama ada Cursor, Windsurf, and Cloud Code dan juga OpenAI. Sekarang ni saya guna dua app between each other. One of the app tu adalah ChatGPT. Nama function tu adalah Codex dekat dalam ChatGPT punya function lah. So saya guna app Codex dekat dalam terminal saya, and I feel like benda tu quite useful juga. Kenapa saya happy dengan Codex tu? Sebab saya memang dah subscribe ChatGPT for quite a while, which is about $20 a month, and saya rasa benda tu sangat useful untuk day to day basis masa saya kerja. Jadi bila dia ada letak function untuk coding menggunakan ChatGPT, saya rasa benda tu sangat useful, and saya boleh optimize penggunaan ChatGPT ni lah, subscription. Sebelum adanya Codex ni saya guna Cursor lah. So Cursor ni dia ada banyak LLM, and then LLM dia yang diorang provide tu ada GPT-5, ada Cloud Code, ada juga daripada LLM yang lain, and then kita boleh test satu-satu mana satu yang useful. Okay, so kita tunjuk macam mana how my trading bot punya progress, and then kita boleh cerita macam mana pengalaman saya menggunakan Codex dan juga Cursor sebagai saya punya tool untuk coding. Alright, so this is my trading bot. Kalau you guys tengok, ini adalah dia punya website. Kita boleh tengok dia punya landing page. Landing page yang saya develop ni literally saya guna Cursor. Saya menggunakan function Cloud Code yang terbaru, which is Cloud Code 4.5. Dengan one shot saja, one prompt saja, dia terus develop the whole landing page. And saya rasa landing page ni sangat menarik. Saya tak terfikir nak edit ke apa ke, saya just keep it as it is lah for now. The landing page dia punya design, and then dia punya sales copy dia very useful untuk saya, right? And then this is like pricing. Saya tak publish lagi these apps, tapi saya akan publish, and then maybe saya akan start allow users untuk guna. Yang ni pun sama, saya menggunakan Cursor 4.5. Kita boleh login, and then kita akan tengok. Okay, ini adalah my dashboard yang saya telah create. Basically daripada first dashboard ni kita boleh tengok the latest trade yang saya buat dan juga active position. So daripada sini you guys boleh tengok sekarang ni Bitcoin price tengah down going. So let's say kalau kita jual at this point of time, dia akan rugi lah. Ini adalah bot saya. Sekarang ni saya aktifkan bot saya untuk exchange BitGet. Okay, sekarang ni saya just integrate dua exchange sahaja for now. The reason being sebab dia easily access dekat Malaysia. Certain exchange tak boleh nak open sebab diorang dah block. So Hyperliquid ni basically adalah decentralized exchange, and BitGet. Saya rasa BitGet ni quite useful. One of the reason kenapa saya prefer guna exchange BitGet ni sebab dia boleh create banyak sub account, and then daripada situ kita boleh create banyak strategies untuk kita punya trading. Okay, ini adalah page asset. So daripada sini kita boleh tengok berapa kita punya percentage. Okay, percentage crypto and then USDT lah. So ini masih lagi dalam eksperimen proses, tapi saya rasa dalam masa 1 bulan ni saya akan make it available untuk public untuk guna, and saya mungkin limitkan. Okay, for now maybe kita akan allow like 5 bots untuk digunakan, and then saya nak tengok sama ada banyak bugs ke tak daripada kita punya apps ni, dan saya perlukan feedback daripada user lah. Biar saya terangkan in detail how my trading bot works. Saya menggunakan exchange BitGet Trading. So akan ada 3 website yang akan involve, which is TradingView. Ini adalah website yang akan tunjuk the whole charting. Contohnya, okay, kita tengok ni. Alright. So ini adalah strategi yang saya build.
basically kita kena build our own strategy and then kita kena test sama ada strategi ni profitable ke ataupun tak. Yang ni saya build my own strategy. Actually ada je strategi-strategi yang freely available, and biasanya dekat sini diorang akan tunjuk strategi-strategi yang percuma. Boleh tengok dekat built-in strategies. Yang ni dia ada banyak strategi, and then boleh try satu-satu sama ada strategi tu berkesan ataupun tak berkesan untuk kita punya crypto lah. Dekat sini saya build my own strategy. Saya build menggunakan ChatGPT sahaja. Okay, mungkin tak nampak dengan clear lah. Kejap Okay, so kalau you guys tengok dekat sini, ini adalah buy signal, ini adalah sell signal. Okay, this is the blue one ni adalah maksudnya kita buat buy order, and then the red one ni kita akan buat sell order. Daripada signal trading view ni, dia akan menghantar signal tersebut ke trading bot saya. Okay, macam mana saya activate? Okay, saya boleh tunjuk dekat sini. Ini adalah contoh alert trading bot saya. Okay, ini adalah contoh alert trading bot untuk Bitcoin, and then ada lagi satu untuk saya punya Ethereum pun ada alert dia juga. Sekarang ni yang aktif adalah saya punya Ethereum dan juga Bitcoin. Daripada buy and sell signal ni lah, dia akan hantar buy and sell signal ni kepada trading bot saya. Contohnya saya boleh create saya punya trading bot ni dengan guna create bot. Okay, dekat sini saya boleh letak saya punya exchange apa yang saya nak guna. Sekarang ni available adalah Bitget dengan Hyperliquid saja. Bot name ni most of the time saya letak strategy dan juga exchange apa yang digunakan, max position size, stop loss percentage. Biasanya keep it as it is, and then boleh letak API key, API secret and password yang ada daripada Bitget. Okay, sebab kita akan connectkan benda ni toward Bitget. So apabila buy and sell signal tu dihantar ke trading bot saya, so trading bot saya ni lah yang akan melakukan buying and selling di dalam exchange. Di dalam exchange yang saya dah integrate, which is Bitget dan juga Hyperliquid. Daripada exchange sinilah yang diorang akan melakukan buy and sell order. Saya akan launch this app dalam masa yang terdekat, maybe 1 bulan lagi. So saya akan allow users untuk guna this app untuk melakukan trading, dan saya akan share strategi saya juga. So far strategi yang digunakan ni saya nampak profit. Okay, quite high juga profit dia. Tapi kalau you guys ada your own strategy, you can use your own. Okay, this is like the profit daripada historical data tu. Strategi ni dia orang tengok sama ada profit ke tak. So this is the profit untuk Ethereum, dan ini adalah profit untuk Bitcoin, which is about 700%. Saya mungkin akan adjust juga strategi ni dari masa ke semasa supaya dia akan jadi more accurate. Alright, nama trade bot ni pun saya tak letak lagi. For now, kita nak tengok apa potential bugs yang might happen bila kita allow users, and then daripada situ kita akan fix all the bugs, and then bila everything dah nampak properly functioning, mungkin saya akan make it available for the premium users lah. So kalau premium user ni, maybe you can use like more than 10 bots for per account lah, and with a monthly service jugalah. Alright, tapi saya belum decide lagi what's the price and everything, but that's okay. So saya develop benda ni menggunakan 2 apps yang saya ingin tunjukkan kepada you guys lah. Jika you guys nak bina app sendiri pun nowadays tak susah, agak senang juga. Contohnya saya pergi ke saya punya folder lah sebab saya dah install Codex di dalam terminal. So apa yang saya just perlu lakukan adalah just type Codex, and then that's it. Daripada sini you guys boleh build your own app. Codex ni dia sebenarnya bukan sahaja boleh laku dekat dalam terminal. So let's say kalau you guys ada software Cursor for example, okay,
Boleh juga, diorang pun boleh masukkan ke dalam code editor seperti VS Code. Tapi ya, saya banyak develop project menggunakan cursor. So let's say kalau kita buka saya punya trading board project. Okay, alright, ni mana project saya. Okay, trading board project. Okay, okay, this is like the code lah. This is the code, the source code of trading board tu. So dekat sini kalau you guys tengok, kalau cursor dia ada multiple LLM yang kita boleh guna, like Claude 4.5 which is damn good, LLM GPT-5 which also is very good, Cheetah 4.40 ni semua saya rasa yang agak lama. Tapi saya tak pernah guna Cheetah ni, apa benda pun saya pun tak tahu. So let's say kalau you guys nak install Codex kat dalam cursor pun sebenarnya tak ada masalah langsung. Diorang pun make it available di dalam cursor juga. Boleh install and then dia akan ada on the left side. So yang ni adalah on the right side. So you boleh guna antara dua kalau you guys menggunakan cursor, which is I rasa useful bila you nak create your own app. And then what is the good thing about this is because you boleh build your own app ni on your own. Tak perlu ada developer team untuk build. You can create any kind of app. Just maybe dekat luar sana you just copy and paste. Dalam video yang akan datang maybe saya akan share tips and tricks untuk guna Codex, untuk guna cursor. But for now saya just nak tunjuk the progress of my app. And saya memang literally menggunakan 100% menggunakan Codex dan juga cursor. Mungkin saya katakan 70% saya menggunakan cursor dan 30% saya menggunakan Codex. Apa yang saya nak katakan dekat sini, possibility untuk building app tu adalah endless. Jika you guys merasakan contohnya dalam satu organisation tu, you guys nak develop internal app for your own organisation, is very easy and not difficult to do. OpenAI juga ada launch agent building. I rasa nanti maybe saya akan give you overview pasal agent building ni. I rasa is quite useful. Alright, that's pretty much dalam video kali ini. If you guys interested untuk do the trading, automate your trading, if you guys interested to make money from your trading secara automatic, tidak perlu manually buy and sell, I rasa maybe you guys just sign up to my apps. Bila saya dah announce nanti, probably give feedback what can be improved from there. And then daripada situ kita akan improvise and everything. And once dia dah mature, mungkin saya akan create a premium plan untuk you guys lah. Alright, that's pretty much dalam video kali ini. See you guys on the next video. Bye.